ibihe byiza rwose inshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho mu buryo bugiye butandukanye. Ni igitondo navuga yuko ari igitondo cy'amakuru ashyushye cyane, igitondo cy'amakuru mu by'ukuri arimo ikintu cyitwa celebration karahabutaka, aho umutwe wa M23 warangije kwinjira mu mujyi wa Bukavu burundu. Ibintu ubu ngubu rwose ntago ari inkuru abantu bagitekerezaho, umva situation uko imeze. Ahangaha hari mu gicuku rwose ubwo intare za Sarambwe zari zimo zikomeza zinjira muri uyu mujyi wa Goma nako mu mujyi wa Bukavu. Tugiye gukomereza ahangaha. Abaturage bari bafite ikintu cyitwa ibyishimo karabutaka, wagira ngo barimo barafana umupira. Ndabanza ngubwire yuko uyu mujyi nawo wabayemo ibintu bijya kumera neza nk'ibyabereye mu mujyi wa Goma. Nibyo nababwiraga rero, abaturage bafite ikintu cyitwa celebration muri ibi bice byo. Ndagira ngo mubwire yuko n'umuriro w'amashanyarazi wari wabuze. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nanone hari ibice bimwe na bimwe cyagiye gisiga giciye imiriro y'amashanyarazi hano muri Bukavu. Abantu baravuga bati noneho uyu mujyi ibyawo bigiye kuba ni ibiki. Turaza kubigarukaho mu by'ukuri tukubwire 5 situation y'ahangaha yari yifashe gute, abaturage bakiriye gute abasirikare b'intare za Sarambwe muri uyu mujyi wa Bukavu. Mu by'ukuri umujyi ndaza kukubwira kandi ese bigeze liberation yawo igeze hehe, ese yabaye totali bimeze gute. Ahangaha mfite indi nkuru y'agahinda kuri guverineri wa Sud Kivu. Uyu nguyu bamwita Jean-Jacques Perusi. Mu by'ukuri ibintu byamubayeho n'akamaramaza. Yamenye amakuru hakiri kare mu masaha y'isa 12:30 ashyira saa moya. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. Hamwe na Amir Rio Estate turaheza. Yari arimo ahunga, ariko ikibabaje ahantu yahungiraga mwoka byaramwe ibintu byamubayeho na kandaratete. Ndaza kubabwira ngo byagenze gute kuri Jean-Jacques Perusi. Ikindi rero uyu mujyi wa Bukavu ndakubwira ko mu by'ukuri ibimenyetso byo kugaragara neza yuko byarangiye, uwavuga yuko byarangiye rwose yaba ntago yababeshye pe, ntago yababeshye. Ibintu byarangiye. M23 yarangije rwose kugera muri uyu mujyi wa Bukavu ukurikije nuko ibintu bimeze mu by'ukuri. Impamvu abantu batarimo bariyumvisha neza ibintu byabaye muri uyu mujyi nuko intare za Sarambwe zahinjiye mu by'ukuri zitarwanya. Ibi bintu turabigarukaho mu by'ukuri tubive imuzi n'imuzingo. Ariko kandi abantu bitwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ababarwanya ibintu byabaye ibindi. Banza wumva ukuntu bamwe barimo barishima hejuru y'abandi. Yewe bitakwira bihona hayi mama bitakwira we. Uyu Bitakwira ni umwe mu bantu mu by'ukuri bivugwa yuko bavuka mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko bakaba bari ku ruhande rw'ababarwanya muri iyi minsi. Mu by'ukuri ni ibintu byakomeje kugenda bigarukaho cyane. Uyu mugabo ndamugarukaho, wumva ibintu yavuze ku witwa Bitakwira, wumve mu by'ukuri ukuntu situation yari imeze. Sosimofi witwa Lihamu, ibunda Lihamu, na kifuba Kihamu.
ubwo abari kumva ururimi ari gukoresha ngira ngo murabyumva ariko kabyara we nta kindi ni ukunenga uyu mugabo ni ukunenga abameze nka we ni ukunenga mu by'ukuri akavuga ati ese koko ubu ni ibiki mwashakaga murimo murarwanya abana bataha iwabo murabona muzabishobora murimo murarwanya bene wanyu murabateza abasirikare ba FARDC abazalendo n'abarundi abacancuro n'abaki bose bakabica murabona muzabishobora saha ngaho yagarukiye kuko byarangiye ahubwo anaririmbye intare zasarambwe dore uko zari ziri kwinjira mu mujyi wa Bukavu mu masaha y'ijoro umva MV3 Bukabutombe hari banyaruvumu bagagenda babitakwira n'ibigarasha byose tombe ngira ngo urabyumva turagarukira kandi ahangaha se oya ntibishoboka hari abagabo batangiye kurya karungu batangiye gucyurira uwitwa perezida Felix Antoine Tshisekedi banza wumva uburakari bw'uyu nguyu nawe ndaje ngo ubwire ngo aravuga iki. Le problème de la RDC c'est Paul Kagame. Je vous rappelle d'abord que les M23 quand ils ont pris les armes ils sont entrés par Bunagana, ce n'était pas la frontière avec le Rwanda. Personne ne parle de Museveni, personne ne parle de l'Ouganda. Pourquoi? Parce que déjà cette machination politicienne qui est entrée dans le venin de mu bintu arimo aravuga wenda turaza kubiva imuzini muzigo gake ariko uyu mugabo aragira ati iyo muvuga ko ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari Paul Kagame ndagira ngo mbibutse ko M23 ubwo rwose yeguraga intwaro yinjiriye Bunagana ni ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda si ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ese yashinzaga Uganda ibi nabyo turabibabwira ariko hari ibindi byinshi yagiye arenzaho yagiye ajya mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda 1962 yagiye ajya mu mwaka wa 2020 yagiye ajya muri iyi myaka ya vuba ahangaha akubwira ati mu by'ukuri ikibazo si Kagame ikibazo si M23 ikibazo ngiki yakitubwiye nabyo ubwo turabigarukaho gatanu kuri kagenzi kako ibyo turi bugarukaho byo ni byinshi icyo usabwa we gusa ni ukubana natwe gatanu kuri gatanu kandi ukirinda rwose gukuraho umurongo utarangije amakuru yose kuko hano dufite amakuru menshi ahangaha noneho dufite umusirikare wa FARDC utaruzi ngo ni igiki kijya mbere ni ibiki bibaye yarahagaze hagati muri Bukavu yifitiye ikintu cyitwa inzoga bigaragara neza yuko ari za nzoga rwose zica nabi cyane ibyo bikunze kwitwa ibyuma n'ibiki byose umusirikare washaje cyane avuga ati n'ibiki byabaye ati akazi karakomeye banza wumve kalme nja kupanda natuko pamoja kabisa ati kazi niko ngufu kabisa ati kazi inamukaa igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyambaye ikintu cyitwa ku ruhando mpuzamahanga mw'abantu bwe cyambaye ikintu cyitwa ku rwego rwo hejuru isi yose yumiwe isi yose yatangajwe n'ibintu birimo biraba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo baribaza ukuntu barimo barasiga ibice bingana kuriya bagasiga ibikoresho bingana kuriya umutwe wa M23 ukabifata. Aha hari rero kandi amakuru yo mu Burundi dufite mu by'ukuri aravuga yuko abantu bari kugera mu gihugu cy'u Burundi mwoka byaramwe bagahita batabwa muri yombi bagatabwa mu mvuto twaza twakira amakuru y'abasirikare 200 bacitse igisirikare cyabo ni mbere yuko ni nyuma yuko rero boherejwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari batayo yose abagera kuri 200 bahise bavamo hari ibyaje rero kuba nyuma abantu barimo barahungira mu gihugu cy'u Burundi barimo barahita batabwa muri yombi barahita bafatwa yaba ari abarundi b'abaturage basanzwe yaba ari abasirikare neza bose bari guhita batabwa muri yombi ibi nabyo turaza kubigarukaho gatanu kuri kagenzi kako icyo usabwa we rero ni ukubana natwe dufite amajwi dufite amavideo dufite byose tugiye kugenda tubibumvisha bumve mu by'ukuri ama operasiyo karabutaka ibirimo biraba muri rifatwa ry'umujyi wa Bukavu
umujyi urimo uragenda ufatwa cyangwa wigarurirwa n'intare za sarambwe mu buryo buri bucece, wafashwe mu buryo bwa bucece, nta masasu menshi ari kuvugira aha hantu. Reka ese abasirikare ba FARDC bahungiye hehe? Abantu benshi bari kwibaza ukuntu Goma yafashwe. Abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abambari babo bose bari bimwe amayira. M23 yagendaga ivuga ibintu byinshi cyane, ikabahereza za gasopo zitandukanye, ariko mu kwinjira muri iyi Bukavu nta bintu by'amagasopo menshi ahari, ahubwo ndakubwiza ukuri operasiyo ziri gukorwa mu buryo wavuga ko rwose bisanzuye. Bimeze gute rero? Reka tubive imuzi. Ni Rwanda Hills Media rero, icyo usabwa ni ugukanda subscribe cyangwa sabone. Gusa niba ushaka kubana natwe mu rubuga rwa WhatsApp ni 0726254101 niyo nimero watwandikiraho. Uri hanze ubanza plus 25 ugashyiraho 0726254101. Yes, reka rero dutangirire aho ibintu byahereye mu by'ukuri. Umutwe M23 wari ukimara kwigarurira agace ka Kavumu karimo n'ikibuga cy'indege. Ibi ni ibintu byatangajwe n'umutwe wa M23 by'umwihariko biciye mu muyobozi wayo uvugira uyu mutwe na Alliance Fleuve Congo muri rusange, uwo nguwo ni Laurent Kanyuka. Akibitangaza, ibice byinshi byegereye ahantu byagiye bigenda tukajya tukumva ngo umutwe wa M23 urahageze. Mu masaha y'isa 12 gutyo, saa 11 n'igice, saa 12 nibwo twatangiye kumva abaturage batangiye kuvuza akamo bavuga bati M23 igeze mu mujyi wa Bukavu. Ngira ngo urabyumva, barimo bavuga bati barinjiye, kandi noneho ukuntu binjiye ntabwo abo baturage bari barimo babahunga, reka da, ahubwo bari barimo binjirana nabo, babaherekeje, babishimiye. Iyo nduru uvuga ntabwo ari wumva ivuga, si iy'agahinda, si iy'ibibazo, bumvaga ahubwo neza byarangiye. Hari ku isaha y'isa 11 n'igice gutyo rwose. Ni amashusho mu by'ukuri yo kuri uyu munsi wakeye cyangwa se umunsi w'ejo. Mu by'ukuri kuva Kavumu werekera muri ibi bice bya Bukavu si ahantu umuntu yavuga ko ari hafi, ariko ikigaragara ni uko intare za sarambwe zari zararangije gutegura iyi operasiyo mbere y'uko banagera muri uyu mujyi, ahubwo bamwe bakaba bakeka yuko bari barangije kugera mu misozi ikikije uyu mujyi kare. Noneho abantu baribaza bati ese ubundi umutwe wa M23 winjiye gute muri uyu mujyi wa Bukavu? Ubundi mu by'ukuri wavuga ko uyu mujyi wa Bukavu ubaye tombe, ariko intare za sarambwe zitarwanye. Reka wenda dusome kugira ngo tujye mu yandi mavideo no mu yandi majwi. Baza kugihangana, ariko ikintu cyitwa gripe hano kimeze nabi. Reka tubivimuze. Umutwe wa M23 kuri wa gatatu wigaruriye umujyi wa Bukavu wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nyuma mu by'ukuri yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ariko nta mirwano ibayeho. Mu masaha ashyira ay'umugoroba kuri wa gatatu nibwo inyeshyamba za M23 zinjiraga muri uyu mujyi. Byari mu by'ukuri nyuma yo kwigarurira agace karimo ahitwa Kabamba, ahitwa Katana ndetse n'ahitwa Kavumu ku kibuga cy'indege. Banahafatiye ibikoresho byinshi cyane. Mu by'ukuri amashusho yagiye afatwa mu bihe bitandukanye na bamwe mu batuye mu mujyi wa Bukavu, yerekana inyeshyamba za M23 ziri muri komine y'ahitwa Bagira. Gusa amakuru akavuga yuko mu by'ukuri mu masaha ari imbere aribwo mu by'ukuri zinjiyemo ku mugaragaro.
amakuru avuga ko M23 kandi yageze muri uyu mujyi, ntabwo twagiye tubahereza amavidewo mu buryo bw'amajwi. ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bamaze guhungira ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Ikinyamakuru Jeune Afrique kandi kuri uyu wa gatanu cyanditse ko mu by'ukuri guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo kuri uyu wa kane yahunze umujyi, ndetse amakuru avuga yuko kuri ubu ngubu nta muyobozi n'umwe wo ku ruhande urwo ari rwo rwose rwa leta cyane cyane waba ukiri muri uyu mujyi. Bukavu kandi yafashwe mu by'ukuri mu gihe perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yari ari ahitwa muri Munich mu Budage, aho rero yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku mutekano. ni inama mu by'ukuri rero yasabiyemo ndetse amahanga gufata inshingano zayo ku Rwanda ashinja kuba ari rwo ruteje ibibazo mu gihugu cye. Ifatwa rya Bukavu rero kandi M23 rije mu by'ukuri nyuma y'ibyumweru bibiri bafashe umujyi wa Goma. Sasa ndashakaga kubabwira rero ibintu byabaye kuri Jean-Jacques Perusi, sinzi niba ari nabyo byabaye ku bandi bayobozi. Video mfite hano irimo umuziki, sinawizera neza yuko utatuma baduhereza copyright ugasanga YouTube yacu turayibuze. Ariko uyu mugabo ibintu byamubayeho, yaturutse mu mujyi wa Bukavu ari mu modokari, amaze kugera mu bice arimo aragenda nyine ajya ku mupaka w'u Burundi. Noneho akimara kugera hari ahantu bageze mu bice bimwe birimo ikintu cyitwa mu by'ukuri icyondo, bitewe n'imihanda rero idakoze ahangaha. Nta handi hantu bari guhungira, ubwo ngubwo nta yindi nzira yari guca. Uyu mugabo muri video mfite, uyu mugabo rwose muri video mfite, uyu mugabo muri video mfite ari kuri moto biteye agahinda, yambaye ishati y'umweru, yambaye ipantaro ijya kumera nk'ubururu ariko ubururu busa naho bwijimye, yambaye ikote ry'ubururu nabwo atari ubururu neza neza, ipantaro ijya kumera nk'ivu ahubwo ishati n'umweru, noneho ikote ni ubururu. Abari muri gurupe yacu ya WhatsApp mwayibonye, yagiye kuri moto, hari ahantu yageze imodoka yanga kugenda neza neza, bamutwara kuri moto. Ndakumenyesha ko yari aherekejwe n'abasirikare nabo bari kugenda n'amaguru, ndetse agenda ndi kubona hari umusirikare hano wari urimo amusaba akantu, amuhereza amafaranga, bigaragara yuko yari arimo amusaba mu by'ukuri, amubwira ati dufashe tumerewe nabi, dore uradusize ugiye kuri moto. Ndetse yari anaherekejwe n'uwundi mupolisi nawe mbona afite ipeti rya koroneri, ibyo ari byo byose nawe ari kuri moto. Abandi basirikare bari bamuherekeje barasigara, bagiye baca ku bintu by'ibikamyo, mbona nabyo byabuze uko bigenda bitewe n'umuhanda mubi uri hariya. Bigaragara ko mu by'ukuri uyu mugabo guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Perusi yahuye n'akaga gakomeye cyane mu rugendo rwe rwo guhunga yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Twinjira rero mu gihugu cy'u Burundi ahahungiye abasirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare ba Wazalendo n'abasirikare b'u Burundi nyirizina. Byabagendekeye gute? Ni ibintu byari byaratangiye mu by'ukuri n'ubundi mu gihe igisirikare cya leta y'u Burundi cyahoraga cyoherezwa, ariko ahangaha bibutse ko mbafitiye amajwi hano, amajwi adasanzwe. Mugagende ura Bunyarwanda ubuki Munyarwanda ndayafite amajwi rwose, ari kunegura abantu bitwa banuza bitakwina n'abandi bose. Reka tubanze turebere hamwe ibintu by'abarundi mu by'ukuri baraye binjiye mu Burundi, ariko bikaza kurangira ibintu byabo bibaye bibi cyane, barafunzwe. Ibintu byatangiye ku itariki ya 13 ikiri ya 14, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize.
tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2024 intambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baranditse bati ziriko rwose zirakwega icuka kibi cyane hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi ubwabyo nyirizina. Ati abantu benshi cyane mu by'ukuri barimo barafatwa bagafatwa barimo bahunga bagafatwa bitwa abarwanyi ngo baje gutera Uburundi. Uretse rero ngo za audio zirimo ziragenda zumvikana hirya hino, hari ngo n'amafoto atandukanye ndetse n'amavideo agenda byerekana abantu barimo baragera mu gihugu cy'u Burundi bagahita batangira gusakwa bagatangira kwitwa abanyarwanda bakitwa yuko ngo baje gutera igihugu cy'u Burundi. Ikibuga cyahitwa BCR ngo cyaraye mu by'ukuri cyuzuye indiri z'abarundi batashye bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngejo hashize kandi abarundi bose baciye mu bice bya Gatumba bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafashwe n'igipolisi, ndetse ngo abenshi muri bo ngo nibo abakozi bato ngo bakora ubuzi bw'ubufundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abakoraga ibijyanye n'ubwubatsi ndetse ngo bari mu bantu ba mbere bagiye rwose bafatwa n'igipolisi bakagenda bafungwa, bose barimo baritwa rero ngo ni abanyarwanda. Komiseri principale de police wa Bujumbura ibi bintu nawe ngo yatangiye kubitangaza, aravuga ati bose turimo turabakeka rwose ntabwo twizeye abari kuva ku butaka bwa Kongo. Rero ngo ibintu bimeze nabi cyane, isakwa ririmo rirakorwa mu mahoteli ndetse no mu bindi bice bitandukanye, ririmo rirakorwa mu mayira ahantu henshi abantu barimo barava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjira mu Burundi barimo barasakwa ndetse bikarangira benshi bafunzwe. Ese ibi biraza kugenda biti? Ibi rero bikaba bije bikurikira inkuru y'umugabo umwe ukurikiranira hafi ubuzima bw'igisirikare cy'u Burundi wemeje ko abasirikare 200 baje muri batayo yaherukaga koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose bacitse iki gisirikare bagahunga, bamwe yewe bagombi bakaba binavugwa yuko bari kugera mu bice bya za Tanzania. Muranyihanganira rwose ikintu cyitwa gripe hano kimeze nabi cyane, ariko si mu by'ukuri ikintu cyo kutwica, si ikintu cyo kutugirira nabi. Intare za Sarambwe rero ubwo zikomeje kugenda zakirwa, reka tujye muri ya majwi. Ahangaha hari mu masaha y'ijoro ubwo bakirwaga murumva yuko bavuga ati barinjiye. Abantu rwose barimo bavuga bati deja hano barangije kwinjira, barimo barishimirwa cyane n'abaturage. Hari mu masaha y'ijoro rwose iyi shusho ni n'amasaha y'ijoro. Ahangaha rero nababwiraga yuko hari ibice bimwe na bimwe ndetse igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyasize gutyo kijyanishije ikintu cyitwa rwose umuriro w'amashanyarazi neza ku buryo ahantu naho bari gufatira amavideo hatabonaga. Abantu benshi rero bari kwibaza bati kubera iki M23 yinjiye mu buryo budasanzwe muri uyu mujyi itarashi? Mu makuru twamenye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC buriya mu mujyi wa Goma impamvu cyarasaga cyane ni uko cyari cyasigiwe inzira imwe, kandi iyo nzira imwe bakaba batarashakaga kwihungiramo, inzira yo kujya mu Rwanda. Sasa rero ngo ntabwo Bukavu irabohorwa mu buryo buri totale urumva, ariko abasirikare ba M23 benshi barangije kwinjiramo. M23 mu by'ukuri ngo yonyine niyo iri buze gutangaza ko Bukavu yose yabohowe. Mu by'ukuri rero benshi baribaza ati byagenze gute? Amakuru ahari aravuga yuko M23 ntabwo yongeye gukora cya kintu cyo kubafungira hagati burundu ngo ibabuze kugenda. Hari ibice bimwe na bimwe
yagiye isiga. Ati hano umutaramu yanyandikira arambwira ati M23 ntiyakoze ibyo yakoze Goma, aho yafunze inzira zose umwanzi akaburaho kunyura. ubu ngubu basigiye umwanzi inzira, niyo mpamvu ahantu henshi bari kuhagera ndetse ntibahasange abasirikare b'abarundi n'aba-FARDC ndetse n'abandi ba Zalendo batandukanye. Ati Bukavu ntabwo irabozwa burundu ndetse nta n'itangazo rwose kugeza amagingo aya twari twakabona, kereka niba wenda ryasohokeye aho twebwe tutazi cyangwa se ku mbuga wenda tutabashije gusura, ariko nanjye ndimo ndabibona rwose. nta tangazo na rimwe yaba Alliance Fleuve Congo, yaba M23, yaba Lawrence Kanyuka, yaba Ndeyande, nta n'umwe rwose urashyira hanze iri tangazo. ariko ikiriho cyo rwose umujyi mu buryo bugaragara byarangiye. Ati umviriza ingene abasore ba Makenga bishimiwe rwose binjira muri Bukavu. Ni ya video nari ndimo bakinira hano, bari bameze nk'abari gufana umupira neza. Ibintu rero bigaragara ko uyu mutwe wishimiwe cyane kandi wakiriwe. Dutegereje rero itangazo rino officiel rya Lawrence Kanyuka cyangwa se undi mu bayobozi ba M23 batangaza yuko rwose babohoye burundu iyi Bukavu, ariko ntabwo nyine bari barishyira hanze. ubwo turaza gukomeza kuhababera turababwira mu by'ukuri uko byaba bimeze. Gusa abantu benshi cyane barimo baravuga bati ibintu rwose bisa naho byarangiye. Bamwe batangiye guserebura, barabwira abagize uruhare mu gukomeza kurwanya yuko uyu mujyi wafatwa ndetse n'ibindi bice bitandukanye, abakomeza kugira uruhare mu kwangiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, barabwira bati ubu koko mwakoreye iki? Umva uyu mugabo yari arimo avuga ukuntu M23 yafashe ahantu. M23 Bukavu tombe hari banyaruvumu bagagenda babitakwira n'ibigarasha byose tombe yemwane hewani kuti wavyuka buvi. Urumva yari ari kumwe n'umuntu, ibyo ari byo byose ashobora kuba ari umudamu we cyangwa se bari kumwe, akavuga ati banza driving. Yari ari mu muhanda, ibyo ari byo byose ni baro ba diaspora vira ye mama we izuba rigayimanga tugalora kandi mugagenda mugayama. Urumva arimo arakoresha mu by'ukuri ndimi zimwe na zimwe tutanazi. Mangu izuba rigayimanga hayi zenela imanga buyisha bwene mutabwini basositamba nikiziba bwira twe bana tukaliyoka ngira ngo urabyumva. yewe bitakwira bihona hayi mama bitakwira we musosi mwofi witwa lihamu ibunda lihamu. ngira ngo urumva ko ibintu bitoroshye hano. Rero abakongomani barakaye cyane. hari undi hano tugiye kugarukaho tunagana ku musozo. Ati rwose ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo si Paul Kagame. Uyu mugabo reka tuvuge ibyo yavuze mu Kinyarwanda. Uyu mugabo agira ati iyo muvuze ko rwose ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari Paul Kagame, ndagira ngo mbibutse yuko ubwo M23 yongeraga kwegura intwaro yinjira muri Bunagana, ni ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda, si ku mupaka w'u Rwanda. Arakomeza ati hari n'abavuga yuko ikibazo rwose cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyatangiye mu 1962. Ati icyo gihe rero Paul Kagame yari umwana mutoya cyane mu nkambi z'impunzi. Mureke kuvuga ibintu mutazi. Arongera ati hari n'abandi bavuga yuko rwose muri 2020 Tshisekedi yatumiye abahagarariye M23 bamara amezi hafi 10 bamara amezi 10 muri hoteli Kinshasa bategereje kuganira n'ubutegetsi bwe. Ati kuki yaba yarabatumiye? Yatumiye abanyarwanda? Oya, yatumiye M23 kuko yarazi ko ari abanyekongo. Ati kindi, ati arongera ati mwibuke ko
ubwo Tshisekedi yageraga ku butegetsi impunzi z'abanyekongo aho ziri hose mu nkambi zitandukanye mu Rwanda n'ahandi zavugije impundu ngo kubera ko Tshisekedi yari yazijeje kuzicyura mu gihugu cyazo.